Uwaba Winston Makufuri ambaye nimetumwa kwa mapambano na kiongozi mkuu Alex Mwamba Dunia ambaye ni coordinator wa rade ndani ya Sud Kivu. Na hivi mimi ndimi jemedari ambaye nimetumwa kwa mapambano pamoja na jeshi langu liko hapa na lingine limekusha kuwa mbele. Tunapiga adui, tunafukuza adui. Bice. Bice byose. Nyine ubwo mu by'ukuri biri kugenda gute nk'ibintu biri nk'ibango ubwo bundi babikora gute? None bo bari maso nyine barabacunga bakabakubitaho amabombe. Ahaha, ngo no mwirijoro byabaye. Yampaye nka. Bacunga aho baryamye se? Uye kwa kundi nyine babona ibintu bya bisegije naho nyine imirwano yahoshe bona nyine nta gahunda bakinyigiza ubundi bagahita bakubitamo bakabakubisemo bombe butunguranye. Ni nk'ibihe bice bikomeje kugaragaramo? Ni hano n'ubundi muri Makobora muri ya misozi ya Makobora kuko centre Makobora n'ubundi icunzwe na wa 23 kubera yuko n'ubundi urabona kuri kiriya kibaya ntiwahacungira n'ubundi umutekano bo bari mu misozi ariko niho bari kugenda babakubitira. Bakaba baritoratoje ngo ikibombe ngo pu cyane rwose kuko urebye uburyo aba bazungu bari gufasha FDN babatoje bateye ubwoba. Ubwo nko guhindura uko byakorwaga byatangiye kugaragara ryari? Kugira ngo se bitangiye Betaje mubatariki bakubyabiri rimwe gutyo gukomeza kugeza amagiga. Bakajya babikora mu buryo butarimo ibitera ahubwo bakaza bagakubitamo nk'ikibombe biturije. Ni ibitero bitunguranye kwa kundi n'ubundi ubona umutekano ari wose abantu bidegenze nyine nta kibazo kubera yuko bafite nakubwiye ko bafite ibikoresho neza abantu bafite ibikoresho bikomeye. Ubu nakubwira ko nyuma yaho babundi ibikoresho muri biriya bice bya Bujumbura aho noneho ababirigi bibereye aho bita Mboko kuko nakubwiye ko hano Tanganyika Mbaraka ari imiriro gusa Mboko ubu ni ababirigi bakambitse. Niho bategurira ibitero. Niho batangira ibitero ayo madrone mwumva izo ndege niho bari kubikorera rwose. Ngego ariko ntibyoroshye mu gihe mama kumyaka itari yavumbura ubuvuno wabo biri bubagore cyane rwose. Ndumva bitoroshye noneho byagiye ku rundi rwego pe. Byoroshye ni imiriro ikomeye ariko ku rwego rwo hejuru. FDN baratojwe ku rwego rwo hejuru. Niba ari ukuba ikintu kiri kuba cyatuma M23 idatsinda nuko abo bahanganye bahinduye tactique bakoreshaga cyane rwose. Nakubwiye yuko bafite imyitozo ihambaye banashyizeho no guhuza gufatika bitari ibyo kuba bageraho kwisubiranamo bagasanga nyine imitwe igiye itandukanye buri wese ashaka kugira icyo akora ushaka kuyobora uruganda kugeza shimwe n'abo bawazirenze baba bari aho baba bashaka kugaragara nyine ko ari bo bashaka nyine kuba bafata ipeti ryo gushimwa. Nicyo kingica ariko ubundi mu bigaragara bafite taktikoma bafite imyitozo ihambaye ababirigi barabatoje kabisa. Babatoje ubu cyari bimaze igihe bikorwa wenda batangiye kubatoza n'ubundi muri kiriya gihe imirwano yuraga muri biriya bice bya Nuza byawe bafata za Bukavu. Bumva ntabwo ari igihe kinini cyane nibwo batangiye kujya babatoza mu gake kuko babonaga n'ubundi ba 23 isa naho iri mu nzira zo kwegera biriya bice by'u Burundi. Iki gicuku ndumva ibintu bitoroshye. Biragoye cyane biteye ubwoba. Abahunga se ho uzifashe gute?
abavuga kugira ngo uko n'abaturage bari kubigomo bari kubigendamo bitewe n'ibitero bikomeye bimeze nabi, ariko abenshi ntabwo bari guhunga ahubwo bihishe mu mazu yabo. abayobozi ngo bose barahunze. aka nta muyobozi ukiri barerwa muri ibi bisagara, benshi bibereye i Bujumbura. ubwo wenda nk'ibijyanye no guhunga ku giti kiri hejuru bizafasha indi ntera ryari mu bigendanye no guhunga kugira ngo se abambere bagiye mbere y'uko n'ubundi ubuyobozi butangaje ko igisagara kitari sawa. abo benshi nibwo bagendaga ari nabwo hari abagize ibyago ubwato bukabarohanisha hagapfamo abatari bakeya. ariko mu bigaragara n'ubundi abaturage bari basigaye bari bake, ntabwo bari benshi. ari ubutumwa bukomeye bukomeje kugenda butangwa ku gisagara cya Uvira. Bwana Safari Rondo agira ngo twinjize ku mirongo y'embere y'urugamba uduhe ishusho y'ibiri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa. N'ibiki bigezweho n'igihe kijya mbere kugeza ubu Bwana Safari? Maginga ya amakompora yasegeshe biri ikigo gikomeye cyane mama 23 yarashinze hano za Kavimvira. Yego. Byaje gutera ubwoba cyane ingabo z'u Burundi, ariko ubu batangiye kugabaho ibitero simusiga. Zatangiye kuva ryaye? n'ubundi ibido batangiye kubishyiraho igihe bashyiragaho imbunda z'ubwirinzi, ariko bitewe n'ukuntu mama 23 bakomeje kugenda bayicanganyikisha bayigabaho ibitero bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, twavuga nko muri Nord Kivu na Sud Kivu, mu mpande zitandukanye. Birasa nkaho n'ubundi ikomeje kugenda isa nkaho ihugira ku ma akisa amwe, ariko bayibye umugono bateramo ibikompora kuri iki kigo cyari kiri Kavimvira. urumva n'ubundi barasa nkaho bareba n'amazi bahateye kuwe munsi Bwana Safari. ni kuri uno munsi mu rukerera nibwo kuri uyu wa gatandatu kuri 27. kuri uno munsi wo kuwa gatandatu. Yego, byagenze gute? Byatangiye gute? Byatangiye mu rukerera bikomeye ku buryo babibyeho umugono nyine bakabagabaho ibitero, bakaba bashegeshe iki kigo cyane ku rwego rwo hejuru, kuko bivugwa ko bashobora kuba batwikiyemo ibikoresho byinshi bya mama 23 akaba ariyo makuru. Bivuze ko ubangije minisiyo yose cyangwa se ibikoresho bya mama 23 muri ibyo bice? Waruvuze? Bivuze ko minisiyo yose ya mama 23 yari Uvira yamaze kwangizwa? Urabona harimo ibikoresho byinshi nyine. urumva ikigo kiba gifite sitoke ikomeye cyane. Yego. ntabwo bari hamenyekana ibyangiritse, ariko urebye nyine uburyo bagitema amakompora biragaragara yuko ibikoresho byinshi hafi ya byose byaba byangiritse. Yego. urumva rero n'ahantu bari barashinze nyine ikigo hafi y'imeno barebana n'ingabo z'u Burundi, ubwo babanje kubiga. FDN birabona kiri mu isura nshya, n'ubwo igera muri abo bacancuro ndetse n'igisirikare cya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro bakorana, hakabaho guhuzagurika, ariko nakubwira ko FDN bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. abasirikare basa nkaho boroheje bose, babasubije mu rugo, ariko nubwo benshi banashiriye ku rugamba bazanye ingabo zidasanzwe zigomba guhashya mama 23 nk'uko n'ubundi perezida Neva yabivuze afatanije na Tshisekedi. bamaze kubona yuko n'ubundi aba ba FPN batoroshye, babaha misiyo zikomeye cyane gucungira hafi ku buryo bukomeye, ku buryo mama 23 itazongera kujya yinyegambura mu buryo buyoroheye. Yego. Ako gace konyine
kazimbikiyemo imirwano kuko na magingo ya urusasu ruracyavuze ubuhuha. yego nakubwira ko na za Kigongo hazindutse imirwano na Makobora hose kugera za Kisekesi na za Ilakala na za Twima kugeza za Mukwetse. Hazindukiye intambara ikomeye cyane magingo ya n'ubu n'ifaya biragoye cyane biteye ubwoba kubera yuko magingo ya 23 yego iri ku gitutu gikomeye cyane kubera yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC rifatanyije na FDND yego bashaka gukora iyo bwabaga bagakora mino axe iteye ubwoba ya Tanganyika Baraka kuko ino axe yafashwe n'ubundi byasa nkaho baba batsinze ku rwego rwo hejuru kuko icyo ntabwo tangariza ni uko ino axe n'ubundi ariyo icamo bifasha abasirikare ku rugamba nubwo navuga ko ari biva imisaga kuko magingo ya intwaro zose ibyo kurya iki byose biri Bujumbura niho bituruka imisaga yose ituruka Bujumbura yego indege z'intambara zihagurukira Bujumbura ndabyumva ubwo rero urumva iyi axe ya Tanganyika Baraka baramutse bayifashe urumva nta musaga wakongera guturuka hehe kuri stoke yaho ububiko bwaho bw'intwaro ububiko bwaho bw'ibyo kurya ububiko bwaho bw'imiti ndetse n'abasirikare bajya kuvurirwa abakumarikiye ku rugamba kuko hari ivuriro babavuriraho urumva rero ni activity kivuze ku buryo bukomeye cyane kuko bababwiye ko umunsi bazayifata nabo bazashyira ku rukuta kuko nta musaza n'umwe bazabona hari ikintu na kimwe kizabafata niyo mpamvu ubona ko babaze kubyara ku rwego rwo hejuru kuko n'ubundi nta basirikare b'intoranywa ihuriro rya FARDC ndetse na FDN intoranywa abo bavuze rero bakaba ari nk'akamenyetso bo bagenda inyuma nabo kugenda bajya babeshya ngo ariko Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza ndi kukubwira ni abawazarende bo ni ukugenda inyuma yabo babeshyabeshya kuko bamaze kubona ko abawazarende batarinjiramo batabizera mu guhashya iyi mama kuko nakubwira ko ihuriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi baracyari ku rwego rwo hejuru kuko ari abasirikare b'intoranywa ndetse n'abasanshuro bagiye batoranya ntabwo abasanshuro bose baje ari uko bose babashyize mu rugamba kuko bagiye batreyininga mu kubatreyininga noneho ngo bakagenda batoranyamo nyine abasirikare bari ku rwego rwo hejuru. naho kugeza ubu ku birebana na ramforo y'u Burundi iri guturuka hakurya bihagaze gute ko bivugwa ko bavumbuye umugambi uko mama ko ratatu yabishaka nayo gufata ibice birimo na za Karami ikiyaga cy'umutekano rucunzwe gute mu buryo bw'iramvuye icyo nakubwira cyo ni muwoto kuko n'ubundi icyo nakutangariza ni uko ku mpande zose barasa nkaho bikomeye ariko bikagaragara ko iri huriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi bafite imbaraga kurenza 23 magingo ya kubera yuko bari gupushinga cyane bitewe n'imisaga y'ibikoresho bafite ibikoresho bihambaye cyane yego nakubwira yuko hari kugenda hakorwa ibitero bikomeye by'amadrone aho bari kugenda barasa nyine uwo bahanganye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko nk'imirwano yatangiye ku manywa 24 yari ijoro buri buce noheli ikaba yari ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo hafi abasirikare benshi cyane ku mpande zombi. Bigaragara yuko buri ruhande rwose rumaze kubona ko nta mikino iri muri uru rugamba ndetse bikaba bigaragara ko bose bashaka nk'abashaka kuringaniza imbaraga ariko bakavuga ko M23 mu buryo bwa tacticoma ishaka kubanza gusa nkaho yihoreweho iri huriro rya FARDC rifite imbaraga zikomeye uretse ko ikibazo bajya bahura nacyo ari ukutumvikana kwabo. Ariko icyo nakubwira cyo muri ikiyaga cya Tanganyika n'ubundi kiracyagenzurwa kuri
kuri kano gace haracyagenzurwa n'ubundi n'ingabo z'u Burundi zicyaye zazanye amato karundura akomeye ku rwego rwo hejuru, n'ubundi nibo bakigenzura aka karife ka Tanganyika Baraka, ku buryo ubona ko hari n'igihe bashaka kwinjirira no mu mujyi wa Uvira. Yego, mu bigaragara rero ntabwo wavuga ngo makumyabiri na gatatu ifite umutekano w'iyakisi ya Tanganyika Baraka, kuko n'ubundi ibi buri kimwe cyose kiri guturuka i Bujumbura, imisada, ibyo kurya, kandi ntabwo bwakwira hatagize amadrone. Niho ari indege, niho ziri, kandi ziba zicara mu ijoro. Urumva mu gihe batari bagenzura aka gace, n'ubundi niyo mpamvu ikirere cyangwa bigaragara neza yuko byanahindutse, kuko kuba barashe mu kigo n'ubundi bari barashinze hariya ku mupaka Kavimvira, bigaragaza neza yuko n'ubundi ikirere cyose cy'Iside Kivu FARDC ishobora kuba yarafashe ikoranabuhanga ryacyo nk'uko makumyabiri na gatatu yari yarikuyeho, ariko biragaragara yuko ikirere noneho yagifashe hose ndetse no mu mujyi wa Uvira, kuko indege yarashwe y'ihuriro rya FARDC yari irimo igana Uvira. Kigaragaza ko n'ubundi basa nkaho babagaze mu ikoranabuhanga ndetse no kuba bafite umutekano w'iki kirere cyose. Urumva ko bitoroshye mu gihe bamwe bari batangiye kuvuga ko baba bavumbuye uburyo bugezweho bwo kuba bahanura indege, ngo kikaba ari ikimenyetso cy'uko wenda baba bamaze kumenya situwasiyo y'uburyo izi ndege zabo zikora zinyaruka, kuko izi ndege z'intambara z'ibiro rya FARDC zinyaruka kuzibona biba bigoranye ku rwego rwo hejuru. Ushiduka barangije gutera igitero bagiye kare utamenya ngo iciye hehe, kuko ziranyaruka ziri ku muvuduko ukomeye cyane. Nakubwiye ko iri huriro rya FARDC rifite ibikoresho byinshi, habayeho ubwumvikane na 23 bayisunika ku buryo mu minsi ibiri yaba yageze baba bageze n'Igoma. Ikibazo ni ubwumvikane bukeya bwabuze kubera imitwe igiye itandukanye ndetse n'abacancuro bagiye batandukanye bari bose usanga baba bapingana, nicyo kibazo gihari. Kuri ubu ku birebana n'urujya n'uruza muri ibyo bice ho bihagaze gute? Nyuma y'imirwano ikomeye maze igihe kinini iri kuba, nta rujya n'uruza ruhari na gatoya. Nta abaturage bose babashe kudahunga, babibereye mu nzu, ubwoba ni bwose, nta rujya n'uruza pe, kuko amaduka n'ubundi arasa nkaho yasigaranywe n'abawaverenda, nibo bajya kwinywera inzoga, bafite aharimo utubari n'ibyo kurya byose nibyo bibatunze. Kuzindagisi nakubwira ko ahandi hakomeje kuri imirwano no kuri Poeze ho bacukuye indake ingabo z'u Burundi. Yego, bigaragaza neza ko izi ngabo z'u Burundi noneho zirimo mpinduramatwara zikomeye cyane, bari gusa batanditse nubwo bitaboroheye. Nakubwira ko mu gace ka Bibogobogo na za Rwitsamuku intambara iracyari yose. yego, ku rwego rwo hejuru, kandi bitari ibyo gukina bya bindi abantu bari kwicana umusubirizo, haba ku ruhande rw'izi ngabo z'u Burundi bafatanyije n'ibiro rya FARDC, haba kuri twirwane benshi bari gupfa ku rwego rwo hejuru. Ariko navuga ko hari uduce tumwe na tumwe twatangiye kuzamo umutekano, aho magingo n'ubundi hari icyizere ko hari gahunda ko hari igihe byagenda neza, bitewe n'uko muri ibi bice nakuvuga nka santire ya Minembwe umutekano uracyari wose, ariko ukaba kurutanaga ni ahantu urimo werekeza Uvira. Nakubwira yuko hano hari ibice byinshi rwose birimo umutekano, batangiye kubona ibyo kurya, abantu batangiye kujya guhaha mu mujyi wa Uvira. Urumva ko nta kibazo giherutse. Utwo duce nakubwira ko nk'aho muri iyo misozi, uduce nakubwira n'aha muri Bibogobogo ndetse na za Rwitsamuku no kuri Poeze ho
niyo bikomeje kugenda biba bibi, ariko ahandi urabona ko ibicuruzwa, imiceri, za kawunga, ibintu byose byatangiye kuza nyine, urabona ko hari hasa nkaho ubuzima bwatangiye kuza, nakuvuga nko mu Gipupu, mu Bijombo, ndetse nk'aha uzengurutse ku Ndombe ya Bijombo, aho bita mu Gahoro, hose urabona ko ibintu byagenze neza, urabona ko nta kibazo rwose muri rusange. abari barahunze batangiye kugaruka mu byabo. niko bimeze kuko n'ubundi aha hose hatuye Abanyamulenge, kandi Abanyamulenge ntabwo bakunze guhunga cyane, bitewe n'uko baba bizeye bene wabo baba bari kubarwanya, ariyo twirwaneho. Akenshi na kenshi baba bari kumwe ku mirongo y'urugamba nyine, kuko nabo aribo babashakira icyo kurya, babagira gute. Hari nayo mpamvu batari benshi batera ibitero, ugasanga n'ubundi bihitanye abaturage, kuko burya nta musirikare ujya upfa kuva mu gihe bafite uburyo bakwepa. ubwo urumva nyine abasivile bo babibwiramo, kuko baba batazi gahunda zo gukwepa nk'ayo magrenade, iza mbushi. urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane ku baturage. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe turabashimiye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, usyonde sabone. Hasta la vista.